Alhoşe, işi video bu geçono, Ayeza Kilivae, epit bu, asapoşu bu, nim Bible study şinçane. Kumsadala aşe kakutolo, zakka işi bu, nimsi bençane. Ayeza Kilivae epgela, tim kamiye yoku genge epi kumsadli. Nona ciş kumsadli agara baya, müaçip longange. Aşe kakutolo nimbu opela, iti bençane. Bible ve talınca ono, Bible şikalınca ono, nim yatuk şik covenant, la. Nimo covenant plosha kau plosha khanteu di masa nimo tabernacle apikio pugina di boy masa temple achine ki di boy pugina ti bang masa la momeni we priesthood ovekyu video la ina achine pu Kilivae epi di bo yo ovekyu video la ni di bo bivasa ibu nyung ne tiba ite nyung ye Levitical priesthood lo bo nyung ye Melchizedek priesthood lo wan Jesus Christo no achine to shiba nyung no Jesus Christo pilbige achine epki nyung no tibo obegi video no ikelwa hele ibrim yake do tini aro chegine ba yuye for the priesthood being changed of necessity there is also a change of the law achine kilvegi vechewo no Ayeza Kilivae epki nyung no ite ibrim yake do tini aro chegine ino yu ngolaune da mogine Bible loku bangena Bible la hepa exactly ine bagu kumts Bible vechono kimuri bandono ish pichige ish nenge nyunga ishi anyu ko nyu ebo wala uno kishi kutu jenge ebo wala no pichenge ebki dibo bamogine ebo Bible loku bangya dibo za bangyo cho ibu mago do sini aro chuk hakne lagu ye sala Levitical priesthood Levi vechono achnim shigu vecho kupuklaigu serigena shabaye kushe itari Melchizedek vechono achine pu kitare pu shvega ibki nyung ne pu tbanso ige nyung ne itebe dala yuya achine pu moma achinehmi Kilivae la iteye Christo pul chegim kum sa achinehmi shvai royal priesthood mom nyung ne tige the priesthood of the believers kublun kum sa achinehmi shvai ibki tbo nyung ne vethamwa itadi ibrimi akedo tache agro sin tachene bagyu ye Ploshake atruno aikun kahaya ploshake aikinu aivehopu shimon chege tipo gikye ploshake atrula huya aikipu pulge no au huya ploshake aikinu sema sarigu shipo shirege cho aro tachanne bagyu no ikepu alhono ishipigelo paya aikipni etul bane au huya ploshake atrula aikipni etul bane te kuna ga Ayeza ye kupuklae ikem kimye kupumlae kimye Ayeza tipo pepula moe Tona uno proshaki kwa kilivese. Jeremiah kyo do shirlaki lana shirbiti kochiri hele nyung Ibrahim kyo do tache ano tache netwa yuye ina Israel wo Juda kibolo ni sasu proshaki kite shingyu tsala chengi ipi anbiu no shashi. Ina proshaki akityo iu timkosa shingyu tsala chige keshige. Ambiu Jesus Christo da biyu ye ploshakye ijibe chono la ijibe chono Jesus Christo jibe chono ploshaki kilive gini wedibo Bible na itulwa ishamaye nyungne itima sa yuye Ayeza Kilivae ntimi she Ayeza Kilivae ibri make do tache ado tin tache la ite nyungne pisilege do nyungne chulba bu ite itari nyungne ibri make do tin ado chigin le shi pisilege do achine Kilivae vechono Ayeza Kilivae ploshake akau akiteu ploshake akau ye Ayeza huna Ayeza zige timkanna huna Ayeza zige dibo gabes iblepya yes huna Ayeza ze Ayeza chiri 10 commandments wono no itani the ceremonial laws achine bu yeza pana akhet zona kutuzige 그 칼로 Ayeza 아케 존의 지리트 알로나 Ayeza 제 예, 대 블로샤케 아까우로 이거 블로샤케 아까우 알로나 지규에 it is based on humans performance 라 팀나 펩쿨라나 바야 팀티보야 팀에 말바 팀나 펩쿨라나 바야 팀에 대 앙수시바죠 뉴노 블로샤케 아까우로잖아 바야 이거 뉴노 이툴란게 블로샤케 아까우로에 팀 꾸토모노 Proshake Ayeza victim shilegi. Nyung ne janna ovegu video lebo repetition kamia lebo kutomi hilranda. Ikemu sabat salani segrebus kichekyu reuno
alhono eron mosa kama vechono Israel mosa se atubes vekle begidbo nyumno tulani ne nyumno shilaki vetalun jani wen alhono ayeza timpilo adam na ikikle guro no mosa butolo ante kedonye kin akebu ibuti mosa no jisu kutolo no tina ayeza twa mosa vechono ayeza tbebu mosa no jisu kutolo no ante kedonye laki akebuwan ibu jisu no ishi kutolo no ante kedonye kiso kedonye kini mku bun khala jaget자 그 khala ante kedonye 조시에 dishi haksala chida 이게 nyungwe tulai yuye adam nani kikre gyuno no mosa kutolo ante akegino lhobwa sorry ante kedonye kini akebwa 이게 뭐 alhona ayeza tsugyuye mosa no jisu kutoke jisu no tipo bekulveje ante kedon laki akebu alhono ayeza tsimpile Abraham ye de alhoya ayeza tsimpige Abraham ye pai ki pache pusas klang mushige span pusera ye ajlaki yekmaya ajlaki azana ktage tono apuye laki paye pache pusas kangdaki igemu alhoye Abraham ye ayeza hepovegi ono Abraham akipnitike epitboka Ushenam ayeza tsimbe idaye nyumle tula yuno gain no ebel pitide igemu ayeza gikla tooth for tooth eye for eye la anyeti tella anyeti au tellahu ebi tim khutella tim khu ibi nyuna ayeza gikla ye geni tire masai gemu ta nyuna bible no doge au no geni shobeke shwe nyumno itla yuno ikemu go alhono ayeza tsva yena ayeza tsvegi gyuye kimne shipni vena baya ayeza hebdevena baya kim giboye tiringezan momo amoko ayeza moko tipo ayeza hebole gyu momo ayeza pepkumla yu bako tipo aya ploshek kikilana tipo tishi amoko beji gyu yungno tishi itulane nyungno timkutomuna ayeza banyemo bible nam tsumshe babu Kimi ayeza pepkumla kushenemu ayeza ye alhu standard ke ayeza pepkuna baya ke tsumshe kiti lang kakamona pe thamasa timkuno kono ayeza zagabes maya ayeza bi ibla tipoko enjoy ngene ino ngule pe nono ayeza tipo pengi e bana baya no ya ayeza tipo kiti lam kakamona pe thamasa James agad kini aro chigine bai do no na ayeza la kamche pepkula gna mu no point like kilana shipping vena bai no ya ayeza kamche kakwa bai no na ayeza kamche chip na pepkula gna mu if you fail in just one point you're guilty of breaking them all no na mki vena bai no ya shipu salene kyu kake no ya tiki kakwa bai no na alam nye vena bai no ya abaza onmovekyu abaza ikul movekyu lai noya shubu sanavekyu noya sabat pinye yeza hebdevekyu tigishiraban pi kakalaban cho ikeke dia ru standard e am bene nyungye ayeza vecho no achipi kamlae nye ibrime akyo the kete azom kulone bagyu no therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Alhona ayeza tsugyuye ayeza vechono nye ahinyenke ipi ikipenye tse ipi rom na ke to kete azo nkulo Bible la ke tsakaishiku julo. Alhona ayeza tsugyuye ayeza kibo vechono nyungelo kupu klaile de nyono tsugyuwe. Ikibo alhona ayeza tsugyuye ipelo nye pepkumla yutim nye tomla yutim nyena nye khakula himusha nyena ipi chipenya ye alhona ayeza tse Galatians naked kini aso chirutsolorish banya. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Timlakina ayeza pepkul kiuvecho no timye kilemu achipi kalmonanye ishpancho. But by faith in Jesus Christ. Ikemu Jesu Christo show akupulu
Yesus Kristus shopulgu vechewo likina timye achipi kalnane. Ayeza pepkulgu vechewo timkum achipi kalmonane ibita Galatian me akedo kini azo chiruzo la ibita. Ayeza ye mirror like it again. Law is like a mirror. No na aina like it jona baya opila mong ogila mong no onanu shupa gulo kulo kupula mogena kulo just hanging at people operate will change there. Again no kono ayeza la jukul ba again no ayeza na nie kutoy kupum like you nie kutoy ahinem gede tipo ipiet chenye bancho. Tipo hemu ayeza kinje tipo hemu tsapane. Ike dono ayeza vecho no opelo kupuk lai penye tsda mo tono ishili pisibe gedo no Jeremiah vecho no biguye in iu timkola proshake akiteu tsingiu tsala chine. Chwe. Iwo proshake bo itimobo randomly awota bidem lagine. Ike niwo proshake idagi niwo Galatian nakede kini azomku lagina. Iwo na kodone tsakre shibu insibenjane. I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, achipi kalkulie ayeza papel gyudo na shagaye, then Christ died in vain. Christo na tireguye adoshiba. Timna ayeza pep kulpu ayeza papel gyudo chono achipi kalgemu shagaye, Jesus Christo kushehinga. Jesus Christo ni khnya jamwe tile ipangike ni na khnya shimege ono Jesus Christo jina new sin offering akhne kamla kushibu ni kushire zike panege timlaki na yeza papel mo kupukral ke mushagaye Jesus kushehinja ni mo dibono na metalmasa ike ba lo na yeza tsikiuye timbelo onye tola mo ngena nye kupumla gu tingena nya khnya ngena bitibo ikibenaye alona ayeza ge ine ikamo Bible le bane Galatian makedo pugwa zo bidilo na dalish bane you have become estranged from Christ, you who attain to be justified by law. Timkuno ayeza papel guvechono achipi kaunie pugabtsanye na paye Jesus Christo de holono ikhabai bane. You have fallen from grace. Noya awu kupukin na ikikhabai. Alors ça on m'tsumsha penye mo nyum no ayeza papel gyulo no la ayeza chiri 10 commandments ceremonial laws ishi penye mo ayeza patipo papel gyulo chono ina achipi kalne pukapsa gara paye Jesus Christo ko ne khawai ena nye alu kupukin na ikikhabai Galatian na ke to puazo bigila chipanye mo la ipuni wa alu kupukin na ikikhrana banyi wa khalma kushana Bible ne fishen na ke to kinya ro ta chene bai ku ye nyung ye khau bitulingi we just alu Jesus Christo kupu kini vecho pasho puliku vecho likinege nikum lalono kumoi che Bible la shemene nikum lalono kumoi Rome akyo to kutu azomku tachelwe bagu no therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Tihono nyum ne kshekala yuye isbangine apostle Paul ne baguye. Tihono nyum ne kshekala yuye timye ayeza papel gyube chono achipi kamlae. Igemu dia akipum vecho likinege. Apostle Paul no kuno gila de kesala gyu achem thanbi kimbigyu achem thanbi shi nyum toy. Ige apostle Paul no shade po biski kwa. Nyum ye Galatian ni akyo to kutu azom kup di poko alo kutu le ni video la pe itachigu Bible verses koje. Therefore the law was our tutor. Ayeza ye ni ushika ushipenye tse. Tishku vechono Kristo gdao nyuku sarinyaye. Ena Kristo show puligyu vechono ni kakete nyaye. Mom ni bela achipi kalvebe nyaye. Galatians 3:24 la tishibanye. Chwe ayeza ye new shikawe. Ikebo dagi Galatian make the kutu azom kupung bagu no, but after faith has come, like, but after faith has come, we are no longer under the law. Ko na agpuli khibage no, like ko na Jesus Christo khibage no, new ye te shikaw kholo kumovai. Ayeza kholo kumovai. Ibi Bible na mishe baye. Tishfere kai no ayeza do kiche. Ayeza tipo yange ayeza chenge ayeza tipo pape masake wo ushman
Ayeza pabene mana baye pepul basa. Ini wonti me pepul mo kombe kumlai ni pepul la pa pepul la. Nhưng mà atu content na ke to chupu ajo lopung cholo jona baye akitiu ke pu sauye ahine eno ahine gaye ayeza ge ahine gaye ayeza ge no keje ayeza show emphasizing na noya ahine shikumta ne banja bible ne ni ba mo gine igemu no na keje Jesus Christo gdau emphasizing na noya righteous conscious no Jesus Christo be kina achipi kamlae nge no Jesus Christo show jup ko na baye ni Jesus Christo be no achipi kamlae ipi no tipo shikundo na ne banjo akomgo ayeza ye yona kinte igemu ayeza vechewo no ni achipi kamlae ro na ke no tache zo kitune bene ashilu haye no shikin kebe ayeza no kiu shimla bege no alu no shireta apimbi boye mkeminege nyunya ayeza pepula moge tong na hu no shibeta Jesus Christo vechewo no ayeza pepkul veta ahne shipahade tinye panu kucho pes ahne pimbi kimishi putiu vechewo pana timul hayelo ahne jeli kileveta alho no panu Jesus Christo pubzu Jesus Christo vechewo no ahne dipo ayeza pepkul vechewo ahne dipo shikim tereta ibi nyuno romme akedo tache alno kakuna nyuno chula ayeza ye kilemu timbelo kupuklai lutu tipo shimla igemu nyuno kupuklai lutu ye nyuno achipi kalundu ye Jesus Christo vechewo kinege Jehova una prosha kiliwa prosha kya kauye timkum la show prosha kya teuye Jesus la show ige kichu no lekshinga no na ayeza babebu ayeza vechewo no achipi kalundu temo show the choice is yours no Jesus Christo vechewo achipi kalundu tiri o show the choice is yours tenyum shoge kichu shana igemu bible le taipu kekle ayeza kiliwa prosha kiliwa Ayeza Kilivae. Ite ya alhunawi bishagiye God only requires Jesus' righteousness. Alhunawi bishagiye Jesus Christo vechewo achipi kalbi kwa bishagiye. Paye nyungu achipi kalbi kwa bishagiye. Bible biye nyungu achipi kalbi alhunye teleye api no salaki be. Alhu zahibo chugimi kamtse kamagal bene. Amen.